Rishile himina Reiki Tsukeleni Rikotso muhashi wa nongonoko wa Saturday Cruise ngqibela un'wana un'wana half ku bila awara ya 12 ku fikela awara ya 3. Leswi va ku khomele swona i vunyanyuri ntse mahele ya vhiki yo pfumala ntanga ka Munghana Lonene FM. Na sweswi ku tshembisa ku kutisela nyanyulo wo pfumala ntanga. Ehenhla ka sweswo leswi se hi nga hlangana na xitsongwatsongwana xa corona swin'wana leswi ngele ku hayeni eka swihangalasa mahungu ne le ka mahungu hi ku angarhela i ku va ku fambisiwa mahungu ya vuxisi. Tsundzuka leswaku loko u endla sweswo u tisa ndhasu na nkatshamiseko eka vanhu lava fika ku va va amukeri va mahungu ya lawo. Tsundzuka leswaku loko u nga tshuka u hlangane na mahungu ya muxaka walowo wa pfumeleriwa ku fika u ma hundzisela hi ku nghenela eka website ya www.real411.org.za. Hi ndlela yaleyo va ta kota ku swi tiva leswaku ku na mahungu ya vuxisi lama ngele ku hangalakeni. Loko u lava ku tiva swo tala hi mina wa hlangana na mina eka swihangalasa mahungu swa internet @ReikiM hinkwaswo ka swona. Handle ka swona wa nghena eka website ya Munghana Lonene FM ya www.munghanalonenefm.co.za. Kwalano u ta kuma mahungu hi ku angarhela yo fambelana na mina. Handle ka swona #tsamakaya #munghana wa wena #know us.